سينيور انزل يلا. طلعت الارض كتير. لقيت الملاليم بتطلع. ده مين يا راجل انت؟ ايوه. ايه ده مين ده؟ ده عفريت ده ولا ايه؟ انتوا ايه مش شايفيني ولا ايه؟ ده مين ده؟ انا الرجل الهلامي اللي بظهر. هلامي؟ تعالى كده. انا بظهر من تحت الارض. طب ايه فتيجي كده؟ بطلع طوب من الارض عشان احفحت في الارض. انا قالوا لي وبعدين احط الزرع وشكشك. ايه ده؟ ده وشكشك عفريت القتيل؟ بالشكاشيك. بشكشك بالشكاشيك ومع ابره بتطلع ورم الديك. ده انت عرف عفريت؟ الديك. تعالى يا شيخ. حد يجيب لي عرف الديك. انت يا راجل انت انا عايز عرف انت يا الديك. جن ايه اللي طلعك من العلبه؟ سيبني. انا بطلع عشان اروق على الناس. انا الناس تعبانه. انا لازم اروق على الناس. فجعت الناس. فجعت الناس. ايه ده عفريت؟ انا لازم اروق على الناس واخليها تفرح وتنبسط. اطلع انت اللي لهم بتعمل اصوات بالليل؟ انا بسمعك. ايوه بيوجعنا واحنا نايمين. يا ميمون خش علبتك يا ميمون. هو انت مش حد؟ يا ميمون ميمون مين؟ خش علبتك يا ميمون. انا مش قرد. انا جن مصور. جن. خش يا جن. انا من جنون اللي هم جنون البقر. خش يا جن العلبه بتاعتك. خش يا جن. الناس جالها جنون بقر مني. انا اللي جنيت البقر وجنيت البني ادمين. انا عهد قلت قول معايا. خش يا جن العلبه. خش يا جن العلبه بتاعتك. خش يا جن العلبه بتاعتك. تربت